với nè hey Pennet Studio Reverend Lal Khotsana Pathian Rongbol Turopui tak mai UPC Pastor Atanga Penson kum na hun gan nei dona achunga lom thu gan soi ma sa ni kan kom tran ngal mo menga mà sắp ra cho nên cái ngày cuối một đợt sự cùng anh dân nghe ini tao hay pension nó tới bỏ ra tới cần gì à sang cái câu sôm đi lệ bằng à mà si sôm bằng à cái tiếng cái mò tụi này hiện sôm sari lệ pariat cái mò lệ cái cùng sôm sari pariat anh nhớ là lần nào vạ khúc mấy cái amel chặt tao po hay kan mu veka kan lat lung lo le mai ti chuan eng tin nge khoi khuang nge khoi ko chuang nge ni eng tin nge UPC te lo om ti kha ni zot ma sa tai la cha nge lo mum khop mai với nên công năng chặt tắc mai bên xiêm sắc khi cái lom tắc zit ani cái biển nó khua hi lại nốt lung leng sai lâu lâu khăm liền nó khua hi cái nhà tin UPC kan om chu kapa hi kan thai te ti ro dal ji kan ya he mi lim ko san UPC ko san kan ni ma khan mi lim ko san lo ding tu ri thara wa chang na lo ka buang lo be ka Presbyterian kan ti tu ma ka chuan World Mission ni khan ya mission ko thana hian tharau lal lawa zora ma tharau mi te huang lal pan atung ding do na ta chon kanong masaberam atia ti chuan mi lim ko khan kha alo ding ta ti chuan lung leng khwa po khan sang kha ko som li le pastaria dai khan ani khom ran lim ko khan khan mo chu ta chu ni pa chu tel nga la tel nga le bu tan tu na po chu ta chu nin I lo tel ve nga te na mo e bul pui re rot le chuan UPC kan ni ma khan an trong kam chok a khan pa hruai na pa thu an ti thina wang khan an trong trai te po khan olal pa an ti velo ka pa an ti chup mai a chuwang chan mi ten ni ho hi pa an war maya pa pol an ni hi an tien pa pol ti kham ni nga po kan ni de ro khamo mi tam takin an sit the na tan pa pol an ni hi chu chu kan lo bu tran na chu ania chu kan sei bel ti chu UPC kan han ni ta ka chuan puzakam lo hawa tu na lung leng uan an ti tak mai vok zo pu thang sa bunga ina pu zakam lo ho wa sang kha ja ko som li le pakwa march ni som pania America United Pentecostal Church som tura UPC anin ti tan kha ta khan kan teng ma ri to andi le ti ku ma nge baptism mai chan oro ka baptism tan kum hi ka refu chi tu nge chan ti che sie Reverend Lian Pui Chi nga pu lian pui chi nga mo alo me anti lar lung sum lui a hian alar khop mai ti chuan pastor ilonia eng tin nge pastor iloni eng tin nge license te ilone pathian tu te sir nge eng tin nge kha tiang chau kha mi han silte license hi kan sei chak deuh mai chu mani tual chunga te biala te khan mani thanem ngai ang khan ro kan lo bol be a ta chuan Reverend Dar sai lo hian license la ro kan ko thanda na hian rong bol tu chu license na yani tu ri ti hi kan ka phungan ya ba hin chu ban license la ro patia formula fill up sakring up mala interview tu khan min ko ba han interview be a ta khan
license min pe ve ta ma ya ei te kumang e a kum che ka sui thei la ani le pastor ai chan kum hi sang kha zakwa somriat le pahnia khan appointment e kan nia ti chuan lo khan khan ni bial kala ni ti chuan somriat le pathum January ni nga joining report in pek tira ani chu ani le khoi bial ngai op siwang pui lon bial thar hong tu ka ni mo somriat le pathum khan ti chuan policy ba kalu thale a somriat le paruka chuan leng puya lut le a tin chal tlanga nom chawa ko san boi khan nang ta mo chu ta chuan chal tlanga ka lai khan voluntary pension alo de mo ti kum nge diang i pension chu sang khak zakwa somko le pakwa ning ka rei ve to le mai tu chuan ani le tu da hei ko ran ho te kum kha le chen pathian rong in lo bola anu pui fanau te lampang te po kain zot mi lo bo in nu pui fanau te po mi silvela tha dia khu lu le nga mi thau khu kan nu hi lan noi ania Presbyterian ko than upa den fanu ania chuan pa hi pathian mal som na kan dong pa riat ania ni pa pangale ni che pathum chuan pakhate ro chu sang ni le so pathum akhan nang wa kum som thum par kum lum lo de la king kan siu na ni accident ani ta chu ani le ato berna ani to mai sela ko ran ho te ta na han siat tur emo han cha du emo han ngai poi mo de te nei sai kon chen tam tak sai tu ro karinga ne hei Pentecost ko ran hi atira kha chuan kan kal phung kha thara mi te huang ti din ni awang khan korin ko ran nang de ha kan rau maya rau kha acha hawin kan lau de u ka min rau rama changa soi nia andol lan kha chuan zum vek tu som vek tu ne mo kan ti maya ma se khovel hi lo thang zela Pentecost ko ran ho te po kan lo changa mi hring te po kan lo sang kang so be zela heng thila hian ko ran ma sa te kal phung tam tak te po hi han ko ve chin te po kan ne lo dik khopin ka sia ma son na tur thil ani chuan mi te lo ti to ania wanga malmak ri ngot chi thalo patia ma son ze tur kan nia wangin weekly lampan tur kan nia wangin mi ten an lo ti thil tha hi chu kan ti chu thiam ve zel hi Pentecost ko ran no ven poi mo le in ka sia ma kan son thai nan thil thai ti zelang ti na kan mo voi na lo om le mai ei reverend lal khut sana pension to nu po rong bol na sa lo ma ni lo ka po khoi ko nge rong in bol ka mual lung thong bo tha te bo la kal trang mai kom tur ka ne voi na hian kan lom le mai voi ni September ni som panga sang ni som ni le pat ni nu lai tho chen ani kan lom le mai lom thu kan sui clear tu da chu apo lom thu kan suya ten reverend lal khut sana chu apo thin lu takin lom thu kan suye